Unay-unaytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-unaytan ka? Naimbag nga oras yamin papagayam. Kablaawan tayman da pagayam Regina Chay, Rosilyn Javier Gil, Ning Limos, Libra, Lily de la Castillo, Balino Cristina, Levita Andrada, Hilda Kakanindin, ken kadakay amin na namang tartarabay iti Jor Drama Tips TV. Ket ita, addoy ti pakasaritaan anapauluan. Tusok alakay. Dito'y drama tayo. Unay-unaytan ka. Apay mo't si Katasyo, tadi mo lang maikakmot ti kinadarasudos mo. Kasang-sangbag mo pailag nga muong tanak mo't tanlalay. Ay nalakay, adon ti agtutubo amang gurgura ken kaga po iti ugalim akasta. Anyaya ti ugalik akastang ibagbaga. Day ka nga ron kinadarasudos mo. Sursuro mamot agtepal, ken agbalin anap akong baba. Saan kat akas laari ti baker? What? Unay-unaytan ka. Oray kumamot ano may bagay di tabagin. Nagkutong ka, ngam nagranggas ka. Inton kwan rinanggasan da kamutan. Di painayanak ti mangranggas kanyak dalay. Ikatempay day ta kinalastog mo lakay. Tano ikanda ka dita, di kanton makapaglastog pay. Ay, kit palasan da, no kaya't dati tumanga doon iti barsa nga. Ay, talaga akarit ka, Tasyo. Unay daytan ka. Apay matyangkal, tanaasam amang karit ka nagitag tutubo. Isulat ka ba ulan na ngamin? Ang amago ba? Tano mapunwan dagitang agtutubo, ikandalaki day, iti pagnakman na, uray kitaam. Asino manan, iti sinaktan na. Sinipat na ni Buyet. Ayat basol ni Buyet aya. Imis bulang mo de dya si Dagtigaytyo, makais bulang na yan. Nakita na, sinipangol nan. Ay unay day ta nalaklakayan. Maan anula kinasarita na itinasaya at di ubeng. Mas daawak mat ka na, Uncle. Ay ina, darasudo sa talaga. Di mo lang nakaman. Kanayon ko pa'y abagbagaan. Kasarita man ki day. Bareng si katidenggen na. Unay daytan ka. Uncle, kumusta nga? Ay ka, sulat tamot Si Kangay. Ay, rin nila tamot Uncle. Unay daytan ka. Tuladan nagsamad. Saan ka mabalin na tuladan, Uncle? Tadyak kayat ti kumabil. Abay, makakabil kan samat ten kanyak. Yang kelmat. Jak tumaaramid dayta iti uray asino man. Uray karituntak, jak kayat ti kumabil. Ayawan, agaraw, kapoy ka. Lusyak ako mablaw. Naguyong kayo ng kan. Unay daytan ka. Loloko ti tao. Rombeng lang akabilan, tapnag naka. Nasisingput mo ti tao dito lugar tayo, Uncle. Da kayon salang ti saan. Namin kumabil kayo. Ay, awan tilas tao kentangkan dito lugar tayo. Siyak lang. Unay daytan ka. Siga kayo mo Uncle. Bilibak. Rombeng lang, nagbilib ka. Tay di ka bambanwaga, kat awan makalabas di ta parangan. Awan nang ginlalastaw. Oray ita. Nadaman, siyak lang. Una daytan ka. Agandad kayo lang. Ta adon tiyag tutubo asim mairaw. Ay, saan ngagbalin kanyak na ita? Awan, tupa tinagbalin kanyak iday. Sabali idi, Uncle, sabali ita. Iso medyo agpasimple kan agpakumbaba kayo, tapno di kay may rubaw. Unay dayta. Kaslawan pa nagtalak ni rin ni kanyak.
Apay aya. Ibagbaga nakit din ang mairobo ka na. Iti kinauyong ko ka nakitag tutubaw. Talaga, Mat. Awan saan ngagbalin kanyak nakitag agtutubaw? Agat gatas pala tingiw-ngiw da. Mamin alok mo't laida asal itag. Adon tinasalit mo. Agpatingga ka mo la iti ubeng, ngawan ka maulan na, Jaske. Awan to matibilibiyo kanyak. Aga makita yung tao. Kat, mangkabil ka manan iti ubeng. Ubeng lati ka ba, alam ko na manan, unay daytan ka ka. Ay. Anyat ko am dita. Pumanaw ka dita. Ura-ura ya kiti ilugan ko, Uncle. Nabarang kami ni Tinadya Banda. Agtalaw ka dita. Ura na tangga ka. Di ka pala pumanaw dita, kabal na sa din kan. Karit ka matalak lang kayo. Di ka tumaray. Sumli ka. Lukot-lukotan ka pagpigadan. Ay unay mo daytan na kinauyog mo tasyaw. Mamin ano ka di nga ibagak, adi mo pagpupudutan dagiti agtutubo. No adda basol da, kasaritam la ida iti nasayaat iti kasta, agbalindan tumot a nasayaat ken ka. Kusay-kusayak to pa idahamin. Ay na, talaga ang nakarit ka tasyo. Ngam para makitan to day ta akinakaret, inton adda makay turod amang litakken ka. Di pa inayanak, ti addaan turod amang pitik kanyak dalain. Tandaanam na ita. Naglastog kan lakay, unay daytan ka ka. Na. Apay na tatao. Lumabas lang kat kitaan nakpay itinasakit. Bi! Namunat ang mga sar. Tarayin ka man lang nakatosan. Lali ka. Ibaga ka ni Lula. Pangrigpunan ka ito, pa nga saltak, jaski kaya. Anyaman tinaramid munta siya. Kinatusam kanumot di apo ni Manang Saleng. Anya ko ba? Rajay, tibay parbang kenkwana. Aguyab-guyab kitday. Awan bain na itilakay akas kanya. Pagbabainan ka aya nga men. Awan, tagbain kan ka tikastang ugalim. Daka sa pulan ti tao ngagbain kanya. Arabisag to pa amin idang aglabas. Nagkarit kan. Kasla ka ba ulam amin at tao? Awan, ti kabutang kao. Nauyong ni Bakit Saleng. Ang mga no arabisan na kamo dayjay no makita na ka. Padasan na at pagrig po nakida iti apo na ngay wasawas. Na, no saan na si kati iwasawas na Lightweight ka laang amay dilig iti bagina adabyana. Kalay tayag to pa niya kasalabalye na bagina. Rumor ka man di sa tasyaw. Rumor ka di sa. Speaking of the devil, anya ngay ita. Rumor ka man di sa tasyaw. Ala rumor kan, tapno saan ngagngiwat-ngiwat dita. Kababain. Rumbarak malangan tayo nakarabisan. Anya, ayaw na idaytan ka. Sa asawang mag si kabakay. Awan pa'y panagdadayaw mo iti sao. Nagaliston ka imam bakit salay? Apay akinatusam ni Bungging nga apo. Si kamamay tinatayangan na guyab-guyaban ti may sa akas kanwana. Ang mga na diferensya ti panuno na tinutupam kagan. No di ka kabagtay kinawan na akum na. Di nakman magsawan iti kasta si kabakay. Idarom ka itinaramid mo iti apo. Saan ka mabutay? Ingka itan, darasay, taurayak ti sumons ka. Ay talaga nga idarom ka. Ta kita man tilay mo. Talaga na laingak, ta sa anak ababab, nawatam. Ranggong ka klase na biyag. Nagkarit kan apo bakit? Saan ka lang kumabakit ka tiwalagas kan jas kay? Unay detan ka. Adda sumons mo lakay. Indarom na ka ni Bakit Saleng. Pinaiso na gayam. Naglulukon na dya bakit?
Ilarabis ko la ko man dinagsango kami, takaskas di ngayon darumnak gaya. Agnakam kamu nga tantasyaw. Ay awan, maminsan pa ya guyaban nak na dya bagtit na makaraman manay. Amomon akasta, tutupam pailaang, mauyong kakidi Amom lakay, awan kasi tinaase ken napakumbaba a tao. Isong agbalin ka kuman anaasi ken napakumbaba. Maruam na dya bakit? Amam dalay. Tinaasi a tao kat ibadag da. Apay di maamaw. Ay, jakamukin ka. O ka, anyang aruti plano mita. Nagganas nga rabisan. Asino manan? Kaya bakit saling Tilang arod makakungkunay, nagkaarit pailaan. Ay, kapada mo na. Unay daytan ka. Apay nga, tinutupam di ubing nga da diferensya ti panunot na, Mang Tasyo. Pasensyahan na kaon, Kapitan. Nagbastos tumag. Lumabas lang itarubayan kat guyab-guyaban, nak. Sika tilimpyo ti utek na. So, saan mo kuma tinutupan? Ura na kayo, matkap. No guyab-guyaban na kayo kat agburak matidaan ayo Depende mo, jay mangguyab kanya ka. No mauyong, wano agbagtit, saan ko tutupan? No limpyo ti mangguyab kanya, saan ko lata tutupan? Kapoy ka nga rin Kapitan na. Saan mo nga mo ti sasawam la kay Tasyo? Sana kinakapoy tagpasensya, no di kat kinaturad. No agaramid kay tinaimbang iti padaman tao, na oray day tao kat gurguran na ka. Malko na, naturad ka. Tano tinutupam, takrot ka. Na, baliktad kamot, Kapitan. Gustuwak, Tasyo. Natalina ay ti panunod mo, no awan mapaspasa kita. Nalabanam ti dakas, isong awan dakas sa mapasamakin ka. Ngam no tinutupam ti dakas, kat dinangranda ka, daitan tay makuna kapoy, ta di na napanunot ti may parbeng. Laglagi pam, at ti tao ang naparbeng, nabanayat, kan managpasensya, kat makuna ang nalaing kan natured. Anya, baliktad na talaga. Tautek mo ti baliktad. Mabuteng ka, nga da mangartapkan ka. Kabuteng mo, ultimo dadaal ti ulo na. Isa makisinalip ka kadakwada. Kasta, ti aguuyong. Et ammo, Mang Tasyo. Makaswan ka, iti daytang inaramid mo. Unay daytan ka. Kita at agsasango tayo niti barangay. Agkidaw ka niti pamakawan kada bonjing kan Lola Saling. Agin tikidaw ako niti pamakawan. Lola Saling, bonjing, dispinsaran na kaon ka, nailaw anak laang. Saan taon na maulit? Ay talaga, saan to na maulit? Ngamin, pugsatik tong tiangis mo na ulitin pa iti magdangran ni Japok. Nga uray ngiwatam lang. Talaga pugsatik tiangis mo kuna malag. Ulay na itan kaka. Laguyong kayo matay. Awan ti kabuting ka, nga uray sa iraw. Kanya? Diyos lang ti pagbungak. Saan ka, tatipada ka tao lang. Nagkarit kayo matay. Di mo tutupan tabakit, Mang Tasyo. Manang tutup kayo talaga. No kasta kayo lang, may sarsarak kayo. Uray puutin nyo ti saok. Agnagam kayo to, no adamang dugol di tarupakin pagbagiyo. Unaretan kaka. Tumingpet ka maengatan lakay. Anya? Awan maengatan ti tutupam dita. Wano pagpupudutam akabilan. Adalata, ano agaramid da iti saan nasayat? No kasta, awan plano ngagbalbalew. Depende da ita. Ay nalakay, laglagi pam, awan kastay tao anapakumbaba. Taad-ado, ti umay keng ka asimpatya.
Angam no nauyong ka, gura ati may pakitaken ka. Awan nagita kanyak. Tapno ammaom. Tinapakumbaba tao kat may rurumain. Apay nalipata mong ti adda iti nasantuan akasuratan. At ti tao amay rurumen, Diyos ti bang taraken. Saan na abaybayan, kat ibalsan na pay. Isu akin na imbag kumati agari di tapusom lakay. Tano saan, pagbabawyam ti amen, akinagubsang mo. Awan nagita ko nakmanay. Ay ka, makaammo ka nga rudon o naydaytan ka. Abay, kasino kaya wa nakabungot na masabat ka? Apay nga nasit kandak. Ayat masapol yaw. Ay, titisong ba't sa lunsod mo? Ano? Sandak na ulo yan. Aray naman, talalamidam iti para matao. Awan asem iti para matao. Isa bulbulun na katap nagnagam kan. Sige! Tulungan tayo! Lakay. Sabon nga itulog, kaya't mga ibang bakat. Uray di mo pa na isang sawang. Sa akong timang ibaga. At sa akong ulitin ti kinagumsang kinarungsot ka. Ang bali na ka, anay bagatao. Puno amin, imbag agayaw ka na kapitan. At itao, anay bag. Kit natalinaay, ti panunot na. Kinawan pagbutbut nga na. Isungang balbali wakaon. Ay nanagsaya aton dagita adenggen lakay. Angem no saan kapay ana parigat iti husto, ken no saan kapay ana ospital kas ita, awan kumalatta. Agem ala, nasaya at unay taagbalbaliw kan akunam. Ket agpapigsa ka nga rod, tapno makaawid tan iti kabitan na panawen. Kaya tagtalinaan dito ospital. Iso nga agawid tan, tanay, timigsak mat basitain. Kinawan mat sakit ka. Nagitilang sugat kas kadakamuol ka. Agapuanan ti pan nakakabil ka. Ito lang ti parikaw. Naminagasan mat ti doktor. Di ka agganat nga agawid. Agpapigsa ka pa iti husto. Kat kita enda pa'y naawan tinablukan ka, kanda dumapay. Amangan no da fracture mo. Kun kita enda naawan ti sabali anadangran iti bagem. Mayunay daytan ka. Agbaliw ka mo lagayam, ngem inuray mo pa'y amadungiran ka, Jaske. Ayunay daytan ka. Awan ka si tinapakumbaba a tao, ado ti mangisakit. Idinto ta tinauyo nga tao, kat kagurada, kun kayat dapo kawan. Isa mang tasyo, itultuloy mo ang tiagbaliw. Ken agbalin na naimbag, ado ti sagrapen a parabor. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan a napauluan. Tulso alakay. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.